megalayapost.news Shua baka pertaikan yok pedang ya kamir jong kajingwan nong beriu kulung Jesu lani kamir Christmas nagalyang ginong yalam ka Assumption Catholic Church nong po area menta kasingi ka arpulai tarik nopra kalayo ban penlong ya kajingya korol ya kabala sedang nadu na pelau jong kanong po parish terter surong ba bat penkut pat pelau jong ka parish ya kate kajingya korol lapan pu pen pieng ba da kajingwan banes nok tilang kipra runget kabalang katoling da kabaya ya kejat harangkat kiriam hagadur Santa Claus bat kiwei kibala pen kre hagadur kabai pu pieng ba bat ya kani kajingya korol alam kemat daki kali ki batem ki surjing roi Christmas hagani ke jingya karol yo sngawe ki surjing roi Christmas ki balatem penhe daki kali harangkat ki surwai na ki noi shimenta hagate ke jingya karol balayu iru ya ke jingya shat ya kemen ber ke jingkan hoi risa daki hebren ikun samla bat ki rirang ba banyalap ya ke khubor ba lor ke jingwan long bri ukun blai harangkat ke jing ai kublai Christmas ya ki baya beyang haru surong haswa ban sedang kate ke jingya karol yo shwa ya ke jingkran ban batai sha ya ke jingmut jong ke jingya karol dai sistem militas im superior Saint Mary's nongkra balayo ru ban Pariai ke kubur Christmas Daufada Johnny Epen asisten parish priest jong kanong po parish hagajingi don lang ubabu kril nang room head katekis chairman ke Assumption Catholic Church nong po area ba Elias Warjri ba lumlang silas keturi ba lapen kut pat ya ketika jingya ikorol da kajingi od king ba lekmen da ki program ba per Bak la sok ye u da ki jak sok bak la pentia ye u ha ka ship on na ba kim yo i ya ka jakasa ha ka ye pasa ha ka ta ka jaka la don ki dong ap plang ki ba ya ap min halu bante ya la ki kan hun u angal utrai u la pau haki bak ka burong jong utrai kala tensyang halo joki kila syaktin hadu kata-kata u angel ula ong haki wa syaktin ngawan ra ke kubor babha hapi kapan wanam kacikben bakra ha ki pai ba paro ka gospel jamutrai kamdai tang bangir wai ni semua ni teribur dan kuat teribriu nane syukur tenang nama kiwil kile ni rogi kuale kadai kecingnya Christmas kadai kecingnya karol kadai kecingnya jalan kilayosnya menta na gospel John u Lukas kamtam haga khot ka shipo haga ba u angel u ong ya kinong ablang brot wat shakti ngawan rak ka kubur bapa api Tepiru haba piyak ya kaneka Christmas karol saudom ya kaneka surok nongpo nangena parish ya sa pamskin karay tepinuan thai sete lengba kaneka karol piyak penpena ba ukres sakha nalakha nanay banyala ya kubor jubugle ba uble buat lawan ban ayang ni kajingem ka bapura Tekadnya Christmas kejingwan lum langhane baru sipaut lagi balang senang kadai kakubor babaha kan wonrak kajing sup ha kane kapertei bat kajing ya ikun penriu baru kata kadai ke bangi kwa penbana lemba kane kakaron de hagane kapur Christmas ublei one Ajan Jomi. God comes close to us. Umdi
da kabor usim da kaspa lagi hajar kanam Henry Huse wan kong kunlong ubong dan kano kabor kabasyu up ha kajing pek kajing kmi jong ka kami baru pa ubak ha akasan lang berlana akasan masih deh nama kata ublei ulajit banwan kha hakane kasla bertei hakajing long duk hakajing long rit hakajing long rit simple no simplicity andre ukwa banjan bani kon beriu ushim hakadur beriu one long beriu one kha kumu beriu ban one kha kajing duk ban penyaranti bagi kon beriu mo andre lai tan kapo ban kane nyo siaw lang ba gospel jang Lukas ha ka ba ka kubor jong nel kapoy siya ditabi ng aklang brak kamot ublay ko ang pili ba habaro nakabanta baro pa ublay one long brew pa ublay tiga Christmas kan pitch siya kabat penti kanayani ba ngim ba ndon yano ro pa ublay uklet mo dating kasi he never forgets us chuklet balay na ba chuklet namar uwan na kabanta kiba duk kiba ruspa kiba hok ba kiba pok ro chuk Yesu Kris ulang nombenin ude utrai amdan balaganon Yesu de utrai laitan daun si bakul kane kubor bha Yesu utrai jeng jingin Yesu utrai jeng jiksan Yesu utrai jeng ika sandungi Yesu utrai jeng ari jilla jengi Yesu utrai jeng harat klor kasni madubnai paro ki Yesu la penyan ya harat klor Yesu de utrai Yesu de ukendra kane kade kubor bha ya kibri baro lawan Kristen Mohammed Kristen Hindu ne Musliman ne Gentil ne Buddhist ne para kibrio kire bandakman akan isla portai ublewan hiya kaltin kalakala ubriu akador yonihi akasunam Bethlehem Mishwa imlaban sordu ya uble udon kador uble de mensin ande uble ulong mensin kaltin galang uble kalakala ubriu kalawam somsa kalakala kadokasna Gospel Yohanes kalau maningom kadko kasau katin kalawang longdo kalawang longdo samsal ni ilawan sondu kadur statue sondu lagala ni gamne krep ka singoy aga singoy ilawan yoi uble agado jogi Paulus ngomno Kolose kalau maningom kadko kasan o Yesu udei kado bayoi yang uble mamioi Kolose karena sama maningko kadko kasan o Yesu kado bayoi yang uble mamioi photocopy xerox copy original copy yang uble bimla mamioi yar bayoi na yo ya upa yar yesmo na yar waktaya na tayo uble upa yar wakta mamioi Yesu kado bayoi yang uble upa mamioi Moses ubioi teknikman ini jangkaran kumne kadawayu lakha nombinin yonti na Isa kadindum chechu ha Krishna Bethlehem nalalet pe kadakha abu building yuna ha Holy Land nalalet pe kadakha lakhayu Bethlehem Star Church of Nativity nalayado kadakha lakhayu Yesu uble madan ko ulang tao ka pala kinde ulang boy siya kanin from Bethlehem dahil po nalayoy na mata jam
komitmen ke bala kade mire sa ayo ya uble ba uble wi dia ni hadu kata mane kane kajim pin pau sinna kane kala pin pau sinna ya kadingi uble ami ba uble ula pai la kun bala kamar we sha kane ke ponte ba ninio indau Yohanes Setiwani no sao kantor pindai sao pindai tek nato ba nindo im uble ula pai au Yesu ba mau katenranya begini mau umpolnya begini ulang gasnya begini udah Yesu ulang begini nyimbang jemput Megalayapost.news